Kum kadak ban pinsngu sya ka sarkar jilla bat kum juru sya ka sarkar padeng bantek lakam ya ka jingrung kirtep ki bar jilla sya Meghalaya da ka bashna ya ki an ban perking ya ka jingrung latlan jungki na kaliang ka Khasi Students Union KSU haka khat pratarek unailar ar hajar pusan kala penlong ya ka jingi ki syong kalan mangor hakmat ka kirdop ka Meghalaya Legislative Assembly ka badon hakindailan. Hagani kasngi lawan bani Aijing Krishan Lem da kinong yalam ka Hinyotrap Integrated Territorial Organization lani hito ka Hinyotrap National Youth Front HNYF ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP haringkat ka jingra yaki plakat ban pinsngo sya ka sarkar ban kendang no yaki bar jilla basyong bean ha Meghalaya. Kumban chupente bayagan ka sinjam la shim hadin ka jingelang ka North East Students Organization la neso kapala penlong hanong ba Guwahati kata hakan riutarik unailar ar hajar arpusan ha kaba kala shim ya ka rai ban penlong ya ka jingeki syong kalan mengor haman kinong ba kathan chatay la mingi. Samla mevian bat ki paradokhat nang tu namal ki bayin sesilang subagi manang sini. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya